Ezelki zamanda жер қатып, асман өз орнын тапқандан баштап, сансыз елдер планетадан өтіп, иссіз, дайынсыз қайып болды. Біздің Иранның 7-ші қылымында байырқы түрк жазмасы жаралды. Түштік Сибир, жана Борбор Азия чексіз мейкінінде тынымсыз қырғын соғыштар жүріп, бір ел екіншісін жоқ қылып, цивилизация тебеленіп, гүлдөй сапырылып жоқ болу атты. Анымен бірге байырқы қырғыз жазмасы да жоғалды. 840-920 жылдар аралығындағы қысқа тарихи көзірмемде Қырғыздың жылдызы жанды. Батыштағы Каспийден тартып, шығыштағы океанға чейін улуу Қырғыз қағанатын түзді. Империялық улуулуктан жадаган кыргыздар дүйнө кезип, асмандағы жылдызга жакын болууну эңсеп, бийиктиктерди издеп жөнөштү. Алар Тянь-Шань тоолорун аздектеди. Бейиштин төрүндөй болгон кыргыз жери далай баскынчылардын көзүн кызартты. Кыл чайнашкан кармаштарда кыргыздар душманга намысын бербей, өзүн жана өзүнүн атын сактап калды. Далай тарыхый оор сыноолордо аларга жарык жылдыздай болуп жол көрсөткөн Манас эпосу болду. Asmana çık geri ülke, adamın başı çalışıp, aydanın başı kırışıp, tuvarmağan çoru, tura yol suyal olup, kılıçka takındaytıp, kıllağandan çındaytıp, Basarın tüyü vay kölgü, gelgene kengan çoru, Nunno şondu arasan, kassa gütüp yol tarıp, Tavşondu da yalıptır, tüylü yol tarıptır, Nunno şondu zammakı, Katının menen inisi görünüşümdük sallıptır. Etek açıp yolup, baş kesici dolup, barda müşkül kılıptır. Kıyazdın korun jiyiptır, emçek emgen kan çoru, ezelden kulda yuruptur. Советтік Қырғызстанда Манас эпосу өткөн кылымдын 20-чы жылдарында изилдене баштады. Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, Молдобасан Мусулманкулов, Тоголок Молдо, Мамбет Чокморов сыяктуу жана башка манасчылардан эпостун 40-тан ашуун варианттары
жазылып алынды. Манас эпосунун мотиви боюнча драмалык, опералык спектакльдер коюлуп, симфониялар жазылды. Манасчы кыргыз турмушундагы эпостун ролу жөнүндө эл аралык мааниге ээ болгон фильмдер тартылды. Эпос искусствонун ар кайсы тармактары тарабынан ар тараптан өздөштүрүлдү. 1995 жылы кыргыздар эпостун 1000 жылдыгын майрамдашты. Бириккен Улуттар уюму менен ЮНЕСКО дүйнөлүк маданияттын тарыхындагы эпостун өзгөчө ролун белгилеп, ал жылды Манас жылы деп белгилешти. Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан баштап кызыл суулук боордоштор менен тыкыз маданий байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк алды. 我们现在看到的这个是马纳斯第一部，也是我们著名的演唱大师举素夫妈妈演唱的版本。我们说他的变体吧，他的变体。 Залкар Манасчы Жусуп Мамайдын варианты биринчи бөлүгү, Манастын биринчи бөлүгүнүн кытайча котормосу. Бул кытайчасы чыккандан кийин ушу Кытайдагы окуган окурмандар, илимпоздор аябай ушу Манастын улуулугуна, кыргыз элинин ушу элдик чыгармачылыгына жана ушундай улуу тилге ошонун эмесине аябай ынанып, аябай жогору баа берди. Орток мурас Манас эпосун окуп, иликтөө жактары Үрүмчү шаарындагы Манас эпосун изилдөө борборундагы Кытай жана кыргыз окумуштууларынын негизги сүйлөшүү темасы болду. Эки тараптык сүйлөшүү абдан жемиштүү болуп, биргелешип иш алып баруу багыттары белгиленди. Жусуп Мамай азыркы жалпы адамзат маданиятындагы өзгөчө кубулуш. Кыргыздардын улуттук сыймыгы. Ал өз импровизаторлук темпераментин ооздуктап, Манас эпосунун 18 томун жазып, кагазга түшүргөн алгачкы жана жалгыз манасчы. Ulug'uchi, qariyash, erkek ayak, ulug' so'g'ilgan, aqalda qirg'iz. Bizni ma'rifat etganimiz qirg'iz xalqining ichida saqlanib qolgan Manas eposining nimati. Mushundan bilsak bo'ladi. El yutulat, el uchun tulat, el uchun qismatlar terasamat degan. O'lgan bo'lgan kishi yo'q, o'lib qolsa o'sha o'libni eli esdib ömürlük saklap kalır. Ben şu Manas'ta misal görüp düşünün. Doğru koyduğun zaman varlık olsun şunda. Жусуп Мамайдын юбилейи кыргыздар үчүн
жалпы улуттук майрамга айланды. Mana şeyde her gün çıkamıyorlar. İyiyim bakma. Bana geçti. Hey, pol komandın toratı, torulçu herdin qannatı, tovuna barıp aytıp gel, toratqa göngül arıtıp gel, toratты qalqı berbese, toqmoqda burup tarıtıp gel, qalqamandın qaratı, qarolçu herdin qannatı, xalqına barıp aytıp gel, qaratqa göngül arıtıp gel, qaratты qalqı berbese, qaqşatı burup tarıtıp gel, handalman betke bayman, pol komandın toratı. Jusup Mamay'dın variantında Manastın tukumunun 8 muğununun taqdırı bayandalat. Manas, Semetey, Seytek, Genenim, Seytim, Asıl Baça, Bek Baça, Son Bilek, Çigitey. Gelecekte Manas tağını çu okmuştuğlardan Jusup Mamay'dın variantın ar taraftan iliktö mildeti turat. Kayıp olup beyecel ölgün Semetey'den kavarını aytıp gelgen tuşu yanı var. İlgincine, tabılışına. Bu bekar görgen emez. Men dağı ata yolun yolda türkçü olup kaldım. Atanın yolda boğan atağa tokum boğdu bu. Şu atanın yolda kırgız dep manas dep ne kılıp olup durap düşündüm. Kalgan arkada kalgan yaşlar. Hareket kılıp atan ardın gitsin tapkıla. Atan ardın gitsine iyi olgula. Mana çorbalar artartman gelip çatat mana. Beşine batar mı abi? Çıkartat siz aldınız. Koldu büyük öp gidip kiyle çırbalar. Çıkar aka. Altından al, altından al. Ne olur başka var. Altın bala gel bu kasın sen gel. Marbik. Selamet Hastacı Oy, ma bir bütün altına çıkıyor. Sen kimsin? Men Maken degen, Kısıl Gümbestik sarçalardan İbrahim degenden ulu balam, Çıngış İbrahim degenden. Kaç yaşını algan bala? Mana bu Teskeyde Qo'ng'rashtaktan algan eken. Çangıldan aralaşkan eken anca yaman emez. Rahmat emma. Yaxşı qilib yo'qotmay qarma. Salomat qolinglar. Cungu'daki Kırgız içindeki manastı el içinden jinaş, жазып алуу, kagazga düşürüp manasçılarda arkıptaştırıp manas variantın jinaş 1961 yılı algaç baştalgan. Oşo кезде baştalganda ар кайсы жерге 3-4 группа болуп, текшерүү группасы болуп, ар кайсы одандарга, айылдаргача барып, жалпы Шинжаңдагы кыргыз райондордун баарысын калтырбай жалпы текшерип чыккан. Ошо кезде байкалган бир нече улуу манасчылар байкалган. Мисалы алсак, азыркы замандын Гомору деп жүрөбүз. Ошондой бааланып жүрөт, эл арада деле ошондой тааныт биздин Залкар манасчы Жусуп Мамайды дагы ошо 61-жылдагы текшерүүдө байкалган. 愿望，因此
克族人民非常喜爱玛纳斯，到现在为止，在克族地区还有许多地方，传说是玛纳斯的英雄们所留下的。 Harra yoldan algaytan, andan giyin gümmeşan, İskender daldan bir aşkan, Jet albagan bedinge, Kayra gepken eline, Barram dedin gel dedin, Padişam kıyım bellüden, Bedinge vargan erülgün, Beçare ben de sen turgay, Beşenip naysan ömürgün, Men sigen erülgün, Kasatka vargan kan ölgün, Karagaynaysang ömürgün, unutup kalbay bakaydın, Akılın tonlu kalganın, Alman be sözün salganda, Akılın albay bakaydın, Başkaça bulup kalganda, Amanat gelbet bir canın, Ahiretke vararın, Bayka bukkun bağışam, Uşu bolsun barganın, Ayıtıp olup kanlı key, İtelgide kara göz, İrme bezden yaş gedip, koyuverip çılgırın, Burra tarıta vergende, Bükte karmap kamçını, Akangın aşın koygulap, Kanın emes karadan, Kaşında turgan köp adam var baydı dese bir adam, Oşunda varmakçın emes padişim. Eme Kırgızistan bilen Kızılsu ayrım memleket bolsak dagı mı? Yani biz bir ulutta. Anam barabız degen derligi bargılar. Görüşөбүз дегендер менен görüşküler. Келіңіз, алдыға Ассалаумағалейкум, қандай жақсы ма? Ахуалдарыңыз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Рахмат, жақсы. Ассалаумағалейкум. Жақсы тұрасыз ба? Жақсы тұрдыңыз ба? Біздің жаңағы Манас университетінің бір түрк ректоры бар. Себақайдың Балқы деген. Ошол киши атайын ардақтап, сіздің өміріңізді дағы Құдайдан тілеп сізге хат жіберді. Саламын жіберді. Мен açıkımda жоқ tamam. Mırza Оқычақ. Урматтуу Жусуп ата, кыргыз калкынын гана эмес, бүтүн түрк дүйнөсүнүн каарманы жана бардыгыбызга үлгү болгон Манас атанын эпосун өмүр бою айтып, жаңы муундарга жеткиргениңиз жана түрк бир туугандыгыңыз катары тарыхыбызга кошкон салымыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Сиз менен жеке тааныш болбогонум өтө өкүнүчтүү. Кылымдын эң таанымал манасчылардын бири катары сиз жөнүндө документалдык тасма тартуу үчүн бир долбоорду баштап жатабыз. Ушул себептен бул ишти жүзөгө ашырууга Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинен дайындалган жамаатыбызды кабыл алып, колдоо көрсөтүүңүздү суранам. Сабахаттин Балжы. Мына мындай Түрк Манас университетинин өзүнүн эмблемасы бар, ата. Буну өзүңүз келген кишилер дагы көрүп, ошо түрк дүйнөсү сизди да ардактап аткан бир көңүл урпайбыз мына мындай бир өзүнүн эмблемасын берип жиберди сизге. Ошону тапшырып койгула, бизди дайым эстеп жүрсүн деп. Мына бул жерде Кыргызстандын желеги, Түркиянын желеги, анан Манас университетинин эмблемасы коюлган тарелка жазуусун. Сизге келген топтун атынан ата, биз деле балдарыңызбыз. Мына ореки калпакты бага айтып кийгизип. Анан мына бул чапанды мына мындай жаап коюң сыртыңыздан. Анакей. 10 minut köp ketет atki 5 minut oturmuş saatty karayın deyim. Başka tekene. Bunu menen сүрөткө тартып атат сизге чөтөн бери. Bu жерге карайсың, bu тешикке. Meni gördünüzbü? Gördüm. Gördünüzbü? Kanday göründüm? Koyunlukta buna çıktık bak görmüyor da. Çoğum göründüm mü, küçük göründüm mü? Çoğuma da göründü ekensin. Bir küçüğümüz ekensin. Benim gözüm kalkıldıp koş. Dağı жақсы temçe. Gözüm bir var ya. Tuttur kıram.
Bunun ustalı olan da jönök körök kiyiniz. Sen toğa çıkabız hazır. Toğa çıkıp baratu angema kılabız. Oşon üçün bunday çıksak aytat, bunun artışı gidip koşmadı. Bunda jönök körök bilen, bunda kaçtı bundaylar. Özbekleri giysiniz. Bu tevataydı giyip alırız jakşı. Ona yarın tartışacak bu jönök kırar emez. Bunu alıp alalım ama. Ayağını salıp alalım. Salıp alalım. Son giy salıp verin, kaltağımız benim. Biz götürürüz, sizi çaparına harekete çıkıralım. Biz Uluçat'taki Kırgızlar ilgeri zamanın zamanasında Yeni Say'dan taragan ekenbiz. Oşa gezlerdeki gelgen manasların içinde Temir Manasçı, Osman Namaz Manasçı, Hasan Müdün Manasçı, Tilevay Çeçen degenler, Abdurrahman Çeçen degenler. Şular gelip orundaşıp kalıp oşaların urpaklarından bizden azırkı zamanımızga gelgende 1800 yılları Eşmet Manasçı çıkan eken. Siz bu Eşmet tavanı görgönsüz mü? Eşmet aksakaldı görgönmün men. Men kişineki atça atgan mezgilimde atça uşul arabalaqtın uşul koktu da. Taң koktusunda gelip uşerde çoңaş bolup kalıp uşerde atça neme kılganda Manas ayttırgan bir çoң açta. Manas ayttırganda bu kişi aldığında şu jankı gerdençini dep koyabız, oşonda içine maydı kuyup koyup şu dep aytıp hemenday tilin jalap turup aytatты. Eşmat Kızıloğlu деген атын ошондо угуп калганмын мен. Агыштан кийип кышында деле, жазында деле ар мезгилде агыштан менен жүрөтүн адам эде ол. Чоң аксакалы бар, чоң тебетеги бар кишиде. Бул көрүнүп турган Эшмат Манасынын өзү күмбези. Ошол күмбезге те балдары небиреси Гүлсүн деген кыз келип Куран окуп атат. Тиги Гүлсүн өзү дагы манасчы. Манас айтат. Менин атым Гүлсүн Эшмат. Менин атам Эшмат. Манас айтат экен, ошо киштен 14 жашымдан бери карай манас айтып атам. Менин балдарым дагы, неберелерим, чеберелерим дагы манас айтат. Ошо манас эпосун улум уруктан урукка, баладан балага, урпактан урпакка айтышты өзүм жакшы көрөм, ошого манас айтып жүрөм. Bir manastан жүзүндө айтып коюңуз. Макул анда. Менин атам манандай малдаш курунуп отуруп айтчы де, кыз бала мындай отурса уят болот эми, силер көнүңөргө албагыла. Ушундай отуруп калдым эми. Manastın ulu semiteye günler ötüp bir günü Ervah kaygada geldi dek Munday evine saldı dek Aksakalım babamsın Atandı görgüm babamsın Menin atam Ermanas Ölüngdü jerge yurt koyup Ötkür manas atıgıp Tulangdı jerge tuğadap Manas ayatığıp. Bu siz Manas aytkanыңызга bu ölçömde Yusuf Mamay деген çoң manasçı var da, doğru? Mana o şerekinin sizge tasiri boldu bu. Maga boldu. Жомок başında aytılgan jeri var. Oşondan beri karata pilge minge şeretti unutulbay estelip Manas ögündüğüm öttü. Topurap jer boldu, zopurap göl boldu. Göl tügenip çöl boldu, çöl tügenip göl boldu. Adırlı jerler kov boldu, ak möngüler buzuldu. Arıstan Manas çomoğu azırak sayı sozuldu. Budan Manas çomoğu buzulmagan el menen, bir kanaktı jel menen, yerligen sel menen, aç kıykırık çuğu menen, asman jargan duu menen, at jarışıp gelgen söz degen jeri, mana uşul toğlar oşo variantga okşap ketkanda, bir katı tasvirlep ketken. Kol çakırdık manası, kokusa mannas kenebey, gelip kalsa kol minen, gen arıştın yol minen, bir ekiden böldölü, tügen girdin üstüne, tümmen asker allalı, düngürüp düşüp kallalı, esev etki sel minen, eski kıyan sel minen, sarı kerli kan minen, jeti kandan kol varsa, jirmayı işkan bol varsa, jeki manas küt albayt, jer jandı kalsa da, kırık çorasın kıyra
kıyratıp kız katının kıyratıp bosa otun kıyratıp bozlanın toylatıp semizin karma soyulu. Duşuna adana salı düşmansın ağan kurdun avın tüp tevesinden basalın. Atana tindiye barba desen bol boysun. Badire kandarın boysun. Geçe kızıl kıyan aşı el çaptı Kıtaydı varıp bir çaptı kızı talakan korku kılçaya turgan ben de kalgan yok. Geçe oruldun aşı el çaptı oğuzdu varıp bir çaptı. O İran bulgungan korku boğa tarpende kalgan yok. İççili vermasa rahimcizin anda yok. Kama peret kalmaktı katında tuvayt mundaydı kıyratı peret Kıtaydı kılımda tuvayt mundaydı gengetip peret konuştu. Oğup veret orustun adam öyle. Oşol 1960 yıllardan murun bu kişi el içinde manas aytıp, eldin göğününü alıp, dige bedel taş jolu bolgon kezde bizdin jan Kızalkar Manasçı Jusuf Mamay деген kitepte жаздык. Oşo күн түн деп 7 күнге айтқан екен. 79 жылы жыл акырында 11 ayda Jusuf Аксакалды Бейжиңге апарып манас айттырган. 一共有8个同志，其中有6个科族同志，1个汉族同志，1个回族同志。这个回族同志就是胡振华。那么我们在一起在民族学院工作，民族学院的领导和同志们给我们解决了房子，解决了被褥，解决了生活上所需要的一切的用具。 Manastın tuğulgan yeri Altay'dın buğrul tokoyunda. Atamekeniz yürüyünün ışkısından. A кезде біртке айтқан кезде жазып болып тұрғанда үлгіріп жаза албай бұл киши жаңа буркан шаркан беріліп қайта азат болгондугуна кубанып болушун айтып бергенде жазып үлгүрө албагандан кийин балдар бул андай болсо мен өзүм эле жазып берейин буну. Силер үлгүрө албайт экенсиңер, жазып үлгүрө албагандан кийин мен өзүм кагазга түшүрүп берсем, ошону карап китеп кылып чыгарып албайсыңарбы деп, бул киши ошондой сунуш бергенден кийин барысынын эмгеги жеңилдеп, анда биз жакшы болду да, сиз жазып берсеңиз үстүнөн карасак, бизге дагы оңой жеңил болот экен бул кызмат деп отуруп, ошону менен бул киши калем алып, кагаздын бетине өзүнүн вариантын кагазга түшүрө баштаган. Бул жаңкы өзү отуруп алып, варианттарды окуп алып, анан жазган ал манасчылар менен түптөн окшобойт. Бул кишинин манасчылыгы өтө биздин көөнө манасчылык өнөрдүн көөнө салты, эски салты боюнча ошондой бул манасчы. Маданият зор инкылабы кезинде бул кишини деген тиги какырга уюп агасың, төөп агасың деп айдап ийген. Сен бул манас айттың, бул болбойт, манасты жакшы дебей бул кишини кыйнап тиги эмгекке салып чөлдө жүрген кезде дагы өзүнчө манас айтып, жалгызды бугу кандырыш үчүн манас айтып эл ичинде. Анан кээ бир кишилер манаска берилип кызыккан кишилер түн теңинде тиги эл эч кимге көрсөтпөй үйүнө барып түндеп ошо дерезенин барысын думчулап эшиктерди такап алып бул кишиге манас айттырып жүргөн. Анан бул кишинин манасчылыгы дагы жаңкы кадимки эле манасчылардай түш керип, аян берип дегендей бул кептерди мурун айткан. 60 неченчи жылы айткан. 9 жаш кезинде атасы ажыга барып, Меккеге барып кайтып келгенде узун өтпөй бул киши түштесе, анан атасы бул кишиге жаңкы катты үйренип, молдодон кат билип калбадыбы? Анан тиги балбай жазып алган тиги кол жазманы окутат экен да. Окуп бер балам эми деп. Окуп олтуруп анан бул киши уктап калыптыр. Уктап калгандан кийин түшүндө манастар кириптир. Бул кишинин айтуусунда ошо ырчуул озу чоң ошондой бир киши экен, ат менен анан "Эй бала, тиги баатырларды көрдүңбү? Тиги ак бозат минген манас болот. Жанында турган чубак, анан берки бакай, Алмамбет дептиги. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke ente semi'ul basir. Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin. İngilizce olayım mı? Neyi? Üstünden? Sen kırılsın burası. Yarın kitaplarımına Kur'an'da burun okumak. Şu bitti. Demek şaşılıp kaldınız mı? Biraz şaşırmaları. Yarık kolunu çok üstüne. Manas Beyciğinden çıkkanda
balдар. Anan şu Askan ake kolu menen yürüp oturup Aksu'nun üstü Boston'a gelet eken. Boston'a gelgende bir yerden jötü bir kurap girer malı boldu ele. Murduma jitkiribey tasbetimdi dedele. Dep oşondon betini açtırat eken da betini açtırgandan amından Bunday toptaşıp bassak yolar mı bayt eken? Bölün el deyt eken. Bölün el degenden çuvaktın kolu sından aşıp tiyinde ısık gölmenen get. Alman bet kolun ayrı açıp mına mınday get. Serektin kolu mına kakşal daryasın boydup teşik tap degenge var püştüğünde get. Sırgakның sögün üstüge yerge Akbulun degenge koyup get degen Yusuf Atam'dan varyantında dağı uşunday delet. Uşu şınağa gelgende anan uş yerge düşüp dağır atalat eken. Dağır atalıp uş yerde içine seyil kılıp anan bayakı 40 jigiti menen bu yerden anan birden çırpık sayat eken. Bunu belgi olup kalsın. Belgi olup kalsın ha. Bu Yusuf Atam'dan varyantında şunday var. Muspur çaktı ne düğün, ak kulağa koşarttı, arkaygan tonu bet alıp, ağını dögel attı, tulparga jabır bolgondu, taştan oyup gör kalsı, su akmagan askadan, gök kaşka tunuk su aktı, gök yaldın biri yattı dep, kökön ışık dep ayttı, bu yerdeki müçeyini, muspur çakpı çuvakpı, talaşı elderi gel attı, üçtürpan degen jaymenin, Maral tokoy gün tibes, kengir özön saymenin, bülötünün karasu, burulu attı su karıdı, kilboto degen bel açtı, karkıra çalka yol bastı, tüzdüm boyun kılalap, kegirimeti tüzmenen, orta böktör germenen, kövü kakır şormenen, gen toyunga var dele. Çakmaktın başı bir yerde, jelenin geri degende, töştük naylı var helle, töştük çıkkan döbön, toyun döbö derele, karma teke çoğun toyun, sök çakmak 4 yılga, çalkalap yatkan törelle, çıçkanga gebe kaldırmaz, töştük beldüğün erelle, alıstan ense vay kölüşer, atayımın da geldili. Kıtaydağı kırgızlar da Manas eposu menen sıymıktanışat. Algana tursun, eposun süjeti menen kırgızlar özlörün ajırağız karap, realduu tarıхына uşunçalık juuruluşup, düýne taanuu obrazına aylanıp kalgan. Ушул Манас бабабыздын аты менен коюлуп калган ушул Манас ооданына, Манас районуна кирип келдик. Мынакей Манас дегенге 5 километр калды тиги жерде. Бу жерге барсак биз биринчиден Манас байыркы шаарынын тоому, Манас дайрасы, Манас көлү, ошол нерселер азырга чейин бар. Андан кийин бүтүн Манас ооданында ар кайсы мекеме, идара бардык аттары Манас менен айтылган. Мисалы Манас агартуусу, Манас оодандык эл иштери, Манас оодандык өкмөт дегендин баары жогунун аттары. Ушул жерде менин билишимче 300дей ысым азыр кайра жаңыланып ушул Манас деген атка байланыштуу болуп келет. Эми ушул Манас ооданында биринчи белги болгон, Манастан белги болгон ушул дайра калды да, дайра. Мурда бул дайра Актерек дайрасы деп аталган экен, 7-кылымдан мурда. Андан кийин Манас атабыз келип бу жерге шаар кургандан кийин Манас дайрасы болуп аталган. Капчыгайдан башталып теги Манас көлү деп аталган, Манас көлүнө барып куят. Жалпы узундугу 4500 метр деп айткан, 4500 метр экен. Азыр Манас дайрасынын bu жерге көпүрө жаңы замандын Манас көпүрөсү деп жазылып турат тигил турган. Манастын байыркы шаарынын тоому мына ушул. Жазып койгону дагы ушул. Жазылуу турганында айткан Таң падышалыгы доорунда курулган шаар деп айткан да. Бирок Манастын дооруна туура келет. 10-кылым, 9-кылымдарда Таң падышалыгы деген 7-кылымдан 9-кылымга чейин болгон аралыкта болгон. Ошондо курулган байыркы шаар деп атаган бу жактагы Кытай жазмаларындагы тарыхтарында.
Бирок азыр бүгүнкүсүнө карасак, мына ушул баягы эле Буранадагы Бала Сагын шаарынын тому катары элестейт мына көрсөк. Анан кийин ошолорго түз бөлдөш кетет экен да, шаардын урандысы. Азыр биз көрүнүп турганы бул жерде эч кандай кароо болбогон. Ошол байыркы уранды боюнча гана калганда, бул жерди карасак, биз турган жер тигил жер бетинен бир канча бийик. Себеби ошол коргондун айланасында илгери аң, суу кое берген. Ошондой чуңкурларды азыр көрүүгө болот. Ал эми тигил артта турганы азыркы Манас ооданы, жаңыдан курулуп жаткан. Бийик имараттар турбайбы? Булардын баары ошол Манас ооданы деп курулуп жаткан оодан. Жумишini tamam беруге. Çöplerine başkan olmayı çöp mana İçin gelgen kişimiz kim? Bir kuburap kalgan kakırga büyük koygan kara taşa gelbet ağır. Kim bir silep gelbet ağır. Ötken Kırgız kaydasında Musulman din şartında ötüp geçen bir giyikli kişimiz atı sırga kan yakıptın banası. Manas'ın çiğrağı da boşuna sıyılıp gelip arbağına sıyılıp Kur'an oku oturağız. Uşu kişinin arbağı koldasın. Barın ardı işine uşun okulda ömür boyu aytılıp, ölçüp kalmayı aytılıp жүрсün kişisine. Bu hava жақсы тұрыңыз. Aman болыңыз. Sizge daha Құдай ömür versin. Biz siz menen daim sыймыктанабыз. Kırgızstanlıklar daim sizni esteybiz. Bizim жүрөгүбүздөсүz. Kırgız eline sizden salam ayta baramız. Sizin amandığınızda tileybiz. Жақсы тұрыңыз саба. Rahmat sizge. Атаңардын ишин жоготпой, элге таанымал кылып, дүйнөгө көрсөтүп барабыз дегениңер. Миң рахмат мушуларга. Кудайым ушул арбаа колдоп ошол тилегиңерге жеткиле. Кудайым жеткилсе сесемер. Бүгүнкү күндө дүйнө башка. Ал салкын кандуу, каардуу, токтобогон өнүгүү жолунда. Биз өзүбүздүн улуу эпосубуз менен чексиз сыймыктана, даңктана берип, октой тездик менен өтүп бараткан доордун ылдамдыгын байкабай өткөзүп ийбейбизби? Андай учурда биздин күлүк дулдулдар жардам бере алабы? Yusuf Mamay özünün 96 yaş kurağında dağıle çıkarmacılık yolunda. Al ulu önördün ölbösüne işenet. Manas eposu, yürüş turuş erecelerin, yaşoo türün üyretpeyt. Al jakınqı jana alısqı, 100 yıldıklarda Kırgızlardın ruhani kasiyetin götürüp, kuvat berip durat.